هازم عندك شخوا يعني جنافي ويجي مروف رامانك يعني هزرك سروي دباكو او بيف من بخوات فكركو ببا وكا برسبكي جبو نافاروكا برتوكيجي نافر يعني زمان دانكي يعني جهيكو زمان لفيرد بن يعني مالكا زمانه وهزراوي جوي كي هاتكو دكاري ببا پرتوکک جبو فیرکرنا فرمی چیا لدبستانین کل آلمانیای هنه چیجی کورسین کو مینا کورسی منیه کو از آنلاین ددم من هول داکو وی پرتوکی جبو وی پیدویا هانه آماده بکم یا جبو وی والاهی هانه آماده بکم بگومان یعنی دمکو من دست به اوی پرتوکی کر و آماده کرنا وی پرتوکی کر أظهر جزود يعني لجمن بو و أبرتوكشي جزوفة من آمادة كري يعني نها أرين هات شاب كرن بفرمي دريا وشان خانيا شلير أسباسيا كارمندين شلير جيتكم كو أو برتوك خواستن وي شاب بكن و هنك برتوكين من دينجي مينا فرهنگا زاروكا و برتوكين مني كارتين زاروكا انها انجاموي ابوش بر اف چند سالی من از المانیا هم العرده هم جي الاونلاين كورسين كردي و فير كرنا زماني كردي دكم و الفيدر مروف تمي راستي برزگريك كيتي يعني نا استهني وك مامستي زماني كردي قالك مامستي دنجي راستي برزگريك كيتين تمي دريك البيشاوان تيگرتن اوكو منهاجێکی کوردیش بۆ فێرکردنا زارۆکە تونەیە یانجی پرتوکێن باش تونەنە هەگەر هەبن سەرتلیکان تێنە ژمارتن و ji bo vê jî ev pirtûka hanê piştî tecrübeyeke serpêhatiyeke dirêj ku min ew tim bi yani xwendekarên xwe re bi kar danî û pişt re ket forma pirtûkekê ku bê amadekirin û bi fermî li vê derê Almanyayê bê fêrkirin yani hizra vê pirtûkê ji هم ji du tişta hat yani hem ev perwerdeya kol Ewropayê heye yek ku newek ya yani rêbazên wan ew metodên wan yê fêrkirinê cudanin jiyê me ya diduwa ew ku ev zarokên li vê derê jî rabûne ew tiştê ku em li ser xwe dîbûnin ew wênin û divê ku minhacek yan jî pirtûkên ji van zarokare bêne pêşkêşkirin nêzîkî metodên wan yê kul dibistanan hene û ev jî yek ji hizra wê pirtûkê bû ku ew pirtûka hanê pirtûkeke Kurdî lê li ser rêbazên Ewropî yan jî metodên ku li vê derê têne fêrkirin ew pirtûk hatiye amadekirin. Pirtûk bi xwe projeyê niha zimandank wê di dojî da kev sê û çar wê dirêj bike heta ku ez dikarîbim yani ku amade bikim û li hemberî wê jî zimandankiya mezina jî tê amadekirin ha ez û hevalê xwe arî Milan ku ew li Nêmsayê Rûdinê pirtûka me ya zimandank ji bo mezina yek jî û di do û sê jî wê bêne çapkirin lê niha me ya yek amadekiriye yani zimandank wek projeyekê ku ez û yani tê de hewl didim ku ji bo zarokan minhacekî li vê derê li Ewropayê amade bikim minhacekî ku bi hev ve girêdayî yani ne pirtûkeke ji vê derê ez ê bînim bidim fêrkirin piştre ez ê herim pirtûkek din na yani minhaceke tekûz bi hev ve girêdayî rêbazeke zanistî li ser bê avakirin ew xwendekarên kol Ewropayê hene heta kol welêt jî hebin yani ew rêbaz ku rêbazên nû derpasî fêrkirina zimanê Kurdî bin li gorî metod û dîdaktîkên nû yê fêrkirinê û pedagogî yê ku li cîhanê têne pêşxistin ez hewl didim di wê rêbaza hanê de pirtûk na ji bo xwendekarên Kurd amade bikin lê bêguman ez bawerim destpêka belavkirina wê pirtûkê wê li Almanyayê bê belavkirin û piştrekanî heger ku tiştên din jî hebin